Mangaliso Robert Sobukwe u hlamuseriwa tanihi xikombiso xa kahle xa timfanelo ta vanhu ni vululami a rhange mahlweni eka macokanetana ni nawu wa mapasi laha ku nga dlayiwa vanhu vo tala eSharpeville hi 1960 hi un'wana wa varhangeri lava va tikhome kahle ni ku tiyimisela. Tanihi leswi tiko ri tlangelaka n'hweti ya timfanelo ta vanhu ku hava laha a ku ta simekiwa Nkombiso wa Sobukwe handle ka laha ekhotsweni ra Kgosi Mampuru. U pfaleriwe ekhotsweni leri malembe manharhu hi ku hlohlotela ku kombisa ku vilela ku kanetana na nawu wa mapasi. Vandla rakwe PAC ri ba mandla kambe ri na xivilelo. We want the voice of Sobukwe. There is no way that voice of Sobukwe is equalized South Africa. It is here. Somebody out there is refusing us to hear the voice of Sobukwe. Holobya vutshila na ndhavuko una ku titwa loku fanaka. We agreed with the area commissioner of this center that they must work doubly hard to locate the cell of Sobukwe. It can't be that there's no record of that. And part of finding the voice, President, is also finding the cell. The cell and the voice go together. The way the minister spoke, the way the deputy minister spoke, the way the other speakers spoke, it really showed that we are all striving for one thing, which is freedom and democracy for this country. Hambi swiritano mthetho uri xiyimo xa swilo laha tikweni a xi nga ta n'wi tsakisa Sobukwe.